ArseBispu Arkidioseze Dili apela Sarani sira atau adopta liutang komunikasaun nebe respeitável e a Sarani moris loro-loron. ArseBispu Arkidioseze Dili destaca a importância usa liafão positivo no construtivo e a interação loro-loronian atunune bela educa a sociedade ida nebe na kono ho hahalok no Hanoi nebe positivo. Tuir líder religioso ne usa liafão at bebek bela prejudica convivência social no hafraco valor moral sira. Dom Virgílio salienta mos katak maneira ema expressa siraniaan reflete laos date sirania educação mas bemo sirania respeito bem macelo. Dehan fila for Hanoi fila fali ba ihabe ita Sarani sira nebe conferência episcopal usa lia fuan dehan sukat itania nanal buat ida tolok ne ita hot hatene kata tuir timor ne tomang ne tolok ne ladia it tolok ne mos falta de caridade ita lakoi ema tolok ita mos label tolok ema selo então itania doutrina mos hanore falta de caridade o confuan de bot li hot ba ita Sarani mak dihan domin mas bisa ita domin então se ita tolok ne yang kata ita hatung emaseluk ne dignidade etau emaseluk ne buaterne hot nada Hanoi dalam barak ne haneson dan ita hatene hela mas ita halo aí buat nebe ladiak dia kliu ita kurizi ita fa Hanoi bamalu lilia tempo santo li hotu tempo semana santa ne ita fa Hanoi fila fale atu evita usar lia fuan hirak ne hotu e yang paparasik dehan dalam dia clio at celebra Páscoa ne wa hirita aprende controla itania linguagem lia fuan sir ne bita qualia ba malo ita hakanek malo ele e a família lá ramos lá o ele tinha pena. Dom Virgílio afirma lia fuan alt ne be expressa husi indivíduo balon bele sai exemplo ne bela diak no bele afeta ba convivência no responsabilidade social liu entre jovens sira. O em loro entendem oi tama sema tolok italah Hanoi sira tolok macam besira rona ia uma rona ia media sosial harehen ba então sira ikus mai sira hal tuir Hanoi danemos dane responsabilidade moral ita adulto ita bot sira ni hoto at hatene lo juni kata buat ita hatene kata ladik mabe tamba ema barak halo anta ema de ui ema gavatan anta de encoraja ema tal mai buat ne atela buat ne ladia contra ele itane cultura, itane princípio Sarani, itane moral. Tipo Hanoi, tempo quaresma né sempre, tempo Páscoa né sempre sai momento fora aqui dat for Hanoi bamalo quando vai. Mensagem ne hator relaciona ho cidadão barak ne bedala barak usa rede social, onde expressa le fuang at sira ne bebele foi impacto ba ema hoto, liu ha fraco valor moris e sociedade. Equipa cobertura GMN.